Ebusuafo, mami mo bibia kwaba enfambra GCN page so. Mesro, subscribe to my channel. Founsa mi abel ne so. Ube ya notification. Ene sa ni news ede betum bia ube nye bia tie. Anase ube nye bia hwe ewo GCN page hamidin ede adwoa sechi. Honorable Boabin Asamoah ono ena oye communications director de ma NPP Amayoku no. Na honorable ena okase edensem na honorable eka. Honorable Ninsema okay na ne say NDC Amayoku no eye party bia. Omu ni enisuade hu bia de ma oman Ghana. De omu ni ma ne say omu beba abemu na omu de Ghana akọ IMF. Se beka ya abra NDC Amayoku no omo ewo power no omo de Ghana eko IMF His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebai na obeyi yen efi IMF achese o manage economy no etumi ekọ soro afofianto ata COVID-19 bebu ma sisi ase niama ase kakra but ense ekura nso na de ntia honorable eka se NDC for the IMF nko na omo page o man Ghana de eho dadwen end omo akoma so nyina ne se honorable Atuforsen a oye MP de ma ejumako enyan esiam de ma NDC Amayoku no honorable e de ensem bi atodwa na honorable ne nsem honorable nso de ene saa ejumako enyan esiam ho ne de obuo mi ni MP bi obetuma a contest honorable Atuforsen obewini ene obu akra omo agina atuma ankasa na honorable Atuforsen nsem okay na ne se be yanka His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo emfa Ghana yenkwa IMF bi owo into honorable Boabin Asamoah HSA honorable Atuforsen to His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo for said the way economy no sisi esiko bebi a Ghana ekwa ho kire ye wom na Ghana focus kase na nke be ya Nana Addo emfa Ghana economy ne nkwohye IMF for mo nsa no mo control no se na be ya Ghana for ya so bedwen because IMF pe any solution na ye wo na no e na honorable Boabin Asamoah HSA mo de NDC for de munima ne IMF de munima ne IMF for say IMF just mo de akwase o man for omo ensa no mo ahwe yen so Ghana yen tumi manage economy na His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo enim ne oye on the Vice President Dr. Bawumia entinya de omo de Ghana eko IMF bio ende anase ochina na honorable Boabin Asamoah HSA honorable Atuforsen suggestion bia na omo make e meeting ase e na ode sa ensem no etu dwane no e na honorable Boabin Asamoah oye communications director de ma NPP Amayoku no HSA enya de ombe fasa suggestion no ende anase ochina na say na honorable e de etu dwa senchefo nsie mu bi omde ye ye nua atu forcing kasaye o si juma na ye no no enso na nti yensan ko IMF na IMF mehwe ye so te se de omo no ye jama wo mo a kofo mamu fefefe jama mo mo de ko share IMF nsama IMF ma kuru mi ye dendenden no o si yensan enko IMF nti omo de omo ni mani IMF ta sa IMF no a NDC for de omo ni ato omo so no IMF no si Ghana kwanya na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo faaso ehwen covid no efekwa osiesi no yipa na sesi no nti no amayen ye economy Ghana economy no wiase afa na nyina eka kakra bia enyini prom covid achi eho nti yenyere ye ho yenhwe ni yi ni yenkoye nim omse eka niam boy din ni boanye din efa bi gina covid efa bi gina ekada dan ni ade no kwe na ka no sawo ba na wo bo no kwan bi so a betim dia ye adwuma a obetua na se covid yi ba yi na Nana Addo tia ne naso no ka se se nipa be wudie ye be boka abo nipa no ban na nipa no tia ase a se nipa no na be san ye adwuma enya mfaso atua ne ho ka ewiase afa na nyina se nyansa no de wie covid ame ye nyansa kese pa o mi san tinia wasi se nipa be wu a ye ntimi nyane ni biem efi covid nti ye be boka ye ahwe nipa no na ye ma nipa no tena nkwamu a sa nipa na ho odin ya ne nyansa enna odi be ye adwuma ama mfaso aba ama ye tie ho aka na ene sa na yihunu no Ghana mfaso kwanya ye faaso di bo covid ho ban kakra aba a ja ye nimu no ene World Bank si ye nipa ye ti Ghana ya ye adwuma asan so ani ama economy no e pija prom economy a afi etwa mu yi na da 0.4% growth ene ehuri eko 4.7 atra 4.7 economy eno nti IMF na NDC 4G omu dipa no IMF na aboya baso
amaki correct IMF referee osi ya she go papa enye penalty go ye ball ni da no na dia to no ye koye ni nti ye ntonko so nkoye ni yesre obia na fa shi ya ye shi yini na ye ka na mamu na tene ya ko ni yesre obia so ye sani so ye teacher ni so ye preacher ni so ye nurse so ye media kwame uti ye zi ube ye mpabo ahini ya na unu se open sa fo ahini wuni na mon hwa fo mo said ye ni Ghana no wum se enimani mu ha ye no bibi nti a ho kire kakra wo ho nanso eyade so ani enche kura kita wonsai pa ho a de besa pije mu ni etra na so ye gina na so bi yakọ fẹsẹfẹ pa ndi kwame face the country for ye bo ma ba so ma ye yi tire na wie na wo nso omo ma bo so na ne ma omo kan ye no ye nyina ye ntena na ye hwẹ ne ntonko so mwa ne ntie se de se fata medase mirwa yami sha kwame o shira won so onabu ya Boabin Asamoah eye MPP communication director any na twin community 101.7 or a former MP for Adenta na mimo hwi na minko Ernesto Yeboah leader Economic Fighters League convening organizer fix the country Ernesto Yeboah mimo channel pay Mejoso minya na boko die ya me adom na so ya misoro boko pa enra face the country mo de hye so na ekosi sei the question ende eseweli Ghana mebno about bonds ewa mo dimu ene omunyansa ni akukudro so and I think that the statement was well laid. Obi biara one statement na Ghana emekunu eye enran. Na o sanipa no, you are not a leader. When you leaders were a crime, we are all not meant to be leaders. That is what it is. But it was a statement meant for leadership of this country, right from president, ministers, deputy ministers, members of parliament, asofo, imam for headmasters, vice chancellors, just obia, clerks. We a leader. That message, it is meant for you. There is an absence of leadership in this country, and we have come to the conclusion that what we have now are not leaders, they are enemies. Leaders solve the problems. Leaders are the solutions, but leaders are the comfort ebre omaman for. Leaders are the afoto ebre omaman for. Enemies are the yao, they bring pain, they bring confusion, they bring sorrow to their people. And over the last 30 years, and the kind of leadership by Ghana, a leadership of pain and sorrow. Leadership ain't me Emma Manfone to live in dignity and in respect. Then in Rana, that was simply the message we were sending across. And if there's any leader in this country, the GD said they know and they have felt what we are talking about. Now, they may attempt that as Ghana for a can in run or more ebedan and able to know. They do that at their own peril. I'm not for raising concern. Be said issues in Biowa more raising has to do with attitude. Say Ghana for Biowa yen subayan kasa ena Emma Sadi and continue. I didn't maybe it doesn't fall on the corridors of power. Se bia o ma wo mu na mu ye ni aye ma yi mu ni pa da timu so no ye su ba ka ho bi eno wo je ne sei okay okay 101 for when who can ni e wa appropriate ai godi mraso exactly apart who dance here say we are obedient yeah desirable
you're intelligent. Look at your friend saying, Ora Kofi Annan. Exceptional, I mean,